Cai muoine na bhagad is daoine. Right, Tom, ach tá sé croí gón nach féidir brothair. Nim J, Jack. Why aren't us ein job? Is I go on Greenwich me chuller rwyd? So, céir is tácht goit. Sláint sa Ali nú túra mi ónartsa. Brenny, who shall I test? Who shall I make it? Mas tó necha. Ra tú an, ra? Waka tú gáil? Niaca, ach dúte go bhíoch sé agus creidem me. Agus creidem nach níar sé ein jo chor gali mwy lach an ryd. Wel, ní creid mis an. Jack, Ginnish mis skeir goch a bhí fwy rún. Agus jaal tú nach ninch Níor jaal mis tadagad, Tom. Happy door. Bí mar sin. Be thurn na test go an chatan se hogan. Mar skein tú orm. Be sé andal ar me a wahagurt. Owen, mas rud in afan tú géirí dal amachlam ní smó. Ní gágad a chu rálam. Ní hyn ein eichor. Wel, bhfuil sim go an éigen teile mar sin. God, no. Tá mláán ar éar a fút. Ní rás riamh níos cinnte fé sin. Wel, mas fíor son ní bharim tú iscin ar a bheith fá tréocht agam. Ali éist. Nuair dúirt mé ní hana grás im rá leat. Bhí san náisiire. Ach, tá rudí trína chéile im a héal fé láir. Cai tú bheith tuiscinach. Rudí eile seachas am elde? Beartad na rudí san rála món. Beidir go mé ábad a cabhrú leat. Tá tú a cabhrúlam. Tá tú an seo ag éisteach lam. Tá tú a chur suas le a chuid seafáid. Nílas agad cé go táhachtach is atá sé sin dom fé láir. An tá bránarm. Níad mé géirigh níos mó brúchar ort. Is just bíon rudí chóhúntaach san nadar agus an son uanta bíon aglarum go bhid sé rómha agus. Níla mé géirigh de chaún sinna méid. Ní léon bhfuil ar sin. Mar cai mé amacht. Cai mé mar rounds a chríoch nó. Tá bheith mé an ochtú. Cén tám? Dúach sé bheith sáchtaíach bin chuas a geantar a chlochán. Cé chu déanach? Chart ar a chochtal ní. Bheag go mena dí haig go dealta sinnéad. Ok, feicim mé an sin. Nálaigh sí sa ríis me. Ní le gealam dit. Slán. Slán. Jack, dú fá míochláir am letal. Da. Tú réile seo? Yeah. Wel, borgam swig i'n mwch reis. Pedigar delivers iana. Vanessa, na'r chorgat swig i geff ac yn amsio? As cumla Jack. Ads bhí Mr. River hain. Wel, mas cumla Jack. Tá mae cynta na cumla Rita. San agi. Slán. Well, is that fin plan atá í chun líam a hortas Jack sa teach seo leihí. Éis go pósa. No, ní is. Agus ní dóla go lis a glímach ar. Cén thum tá ag líam in áíire fuin bósa. Now inis an éarna dom Robbie. Ní lis ag an barbal ceir do bhúil ag a fáil. Well, tú grána go sé géirí pósa. Ní lis ag ní lis ag ar teach nó ag gimh atá sé. Níl sé sin barúil Robbie. Ba ceart is rála líam cíle bheittheige. Dúirt me se le Bernie ag níos dóg sí le. No way, tá mis sé fáil glán amachchas. So ní ceapan go bhfuil si das am meárig pósa. Yeah, well, ceam go seas a bhear a pósa agus cathógus atá sé. But like sé fearna scéal an go bósa siad amach an seo, so what's the difference? Cén sort logic é sin? Well, tá sé go maith go pósa an is seachas ní séní. A go háir gás líam mar ní bhaid sé an bhaid Bernie go dtí go gurn sé fáin ar a mér. Ah, now tell me you're joking. Níl beag rogger mar dheall sexual frustration atá líam ag pósa. Oh, yeah. Agus, ní hé líam an tain dína atá fáil like sexually frustrated heart an seo. An bósaí tú mé. Don't change the subject. Cai mé cuimhne ar bhealach le stop a chur leis an bósa seo am. No, fáil amachchas. Ní bhaid dúin buchas bhaid Bernie. Tá Bernie oscailte agus outgoing ar go leor bailí, but lena saoil pásanna tá sé an príomhóideach. Mé muinte Bernie ag móta ní díline go mána sí lia. Níl samam, Christa Bernie. Níl tú cinnte mé má ag móta ní díline chamar bin nach níos. Níl sam. Ní hainach tesin choir le mar meach agus tá sí á bhór a leap tá a deisi. Níl sam. She burnt us in the sucker fad. Níl amsach messenger boy. Jacha tuachroch í bheanna bhir an tibe. Chreibh tá delivery threití ag Bernie agus níl sam á dhéchhús na glóir cechar meneach. Ja, come siad a feidir. Hello.
Hello, Bernie. Somalia. Wel go sábhil amach dééis nach níl si tuair simir sa binis go réú. As an tá sé sin nádor choáil, is bhfuil le réite cha go blina banse. Leon go digim seo léma. Níl sé beige da a chu me tarla go maine seo. All right, so, Bernie. Yeah, dinner mission. Ie. Díam, aber le Bernie me sa sig siú fi an ganú me ba fear. Dúirt dag mar se sig siúpa an gáúmad. Yeah, tá sam, dinner mission. Líam do chu té. Ag an túna sé hen bút facna dhéige. Mes tú níos sa feidir. Ó ní sa dúir ní ná má, í sa mar cinn sa gefi ar bá. Ja tú ochch in bhain na be sé wachas. Ó mar sé cechaí bheicech me siad. Ré go réíon meach chu ceistart, chud hín me cinnte go sé dáin maidin was a siúpa. Agus a chóirta tú póca de chóta. Nach chuil sa go má a chóta me pócaí mo chóta nach. Ó creipsta sé dá. All right, fe mé báilship. I lebite. Is tú le sang go am? No, níos go má. Well, tú all right to it. Ó mar se táid áí. Me díad a chuimne go bed an tam. Deach mé héanagus códaí na siúláid chuil lá. Sin go dánig na sé cinis. Mar sin siúam. Tá me tí tá seo géiste le caiintear tain sa chóí. Mes tú ceán nach tú cacha fáda leis agus trí le an swasatar i ríist. Níl te sin chu héasca seanna na bhhaid. Mar ní an sortógal a féin mis ná cúil. Gaim me fan go dúg seach fáda mu sin ahfuil faoi. Agus mar dú chun sin cedí an stró? Níl sam cedí an me, dar é cosachtar sinna tá le tarló far hir. Hello, Freddy. Ali. Oh, we make smeen were made the door to her air. Agus tá mé le rudí a chuna geart le rita ríist. Sí sin go húntacha Freddy. Achas frisch rá, din bartar réad a bhríthar mar a dúir siad. Céim chuí? Din rud ag an Rómán súnta. An nós céad. Nach tú sa bhí chur cóilearm sa maid leis na dísan. Nádar, din rud ag an tus bán into go bhí bun agus bór de scéalaí. Sné hastíon os na hen bhena chluisin dúna fear. Beidir go bhíad fá picnic a chola bhúide. Mar a dút ómar caiam sa rúbiat. A loaf of bread, a jug of wine and thou. Oh, Ali, tá sé cinálín lua le chuig picnic. Asher is féidir picnic a bheith go bheith go baile. Is cuma cinátach go meach sé speisialta. Oh, yeah. An smuoine Ali. Déananig mé é sin. But duine nu bheith mar sin. No. Tá sé gobar inniu. Tam cinnte go dúrach Vanessa an tam séir de tránóna agus seaach síisteachta. Oh, béidir go seaach. Jeez, I better get cracking then. Ní mór am an picnic a chuirlaí chéile. Wish me luck. Good night, Lata Faddy. Jen kunt igen te zien omhoog. All right. En dan hello, Hamish. Hallo, ik. Je dacht dat iets best met jullie kine. Niet zo. Kijk hoe de prijs nog lent is, hoor. Maar echt maar. Het hangt toen tjeet. Maar als jij kees niet wil om zo pleeg op blok, dan gaan we. Zo zijn zo dan ergens erop. Ga dan op de berg gaan ook. Hoe zeg je dat heen, Hamish? Als die we maakt het. Ah, je gaat niet jong, maar als jij pleeg op blok, dan ben je niet net. Maar ze nee is. Man gefext om goal to goal lucht en jullie kine is. Hoi, dat had niet meer. Maar van de commissaris. Men die niet hartig, maar niet maar zo goed als zeggen dat ze zou kloppen. Aber mich tussen se Hamish. Wenn je aan chormach wie een tangole wemle, Jack Hayes. Zeg je? Eet zich uit. Niet aan dit, Jack Hayes. Ach, wat een vaasje gevoel, hè, bla. Nog wel toe kan je die over een incubation period, maar dat is het op her. Ga zo pakken, hè? Wel, dit toch garlish in de wereld, hè, Jim Lena. Ik ga hard als Skype, hè. Ik kan taden weer heen. Jim Lena? Oh, dit is goed, joh. Brana, Hamish. Nou, toe daar, je bij de bloot tussen. Jim. Hey, Paddy. Vanessa, dan ik dus als de chasshot de liete tranona. Daar rode ik een tafelkop de jene bakken. Fiber bit, Paddy. Staan broeharten is. Gar een miele magot. Zo goed. Plana. Krijg je Jim? Peace offering. Lisa, an chuggy tú alien éanacht lum. Tá picnic beag Jane tágam don bhar chugging. Picnic? Faddy, wil tú esta fáhad?
moet je geen lán. No tá fion agus cuinle agus gacrad sucragam. A féidir am siúla amach mar sin. No, dúirt Vanessa go seaca sí seachtait, agus tá sí ó chéile Jack freisin. Well, ní len ráhá mar sin. An bhuiim am a chóta. So, níos am cedíanas mus bhí na gcónaí fós. A chu leid bin na lads na tuxedos renta. Hey, nach meannach líam go deas le top hat. Yeah, offer flukzeker Vernie, na mar sin hilarious ar fada. Hey, skidifte dat her henne, Vernie. Na go sin go main top hat agus tails. Ja, well, sna wedding party sacré. Seachas mu héine ná. Vernie na teún go Robbie go van a vest manig liam. A ké go van mar rooms manige. Ja, ní sin sacré fós hen. Wel gedifte dat sé gomse. Beter. Was a perfect funny job. Agus van vartigin na hele top table er lamór. Oh please, Vernie, please. Okay, Bianna, chur mai gluch ar líam nistíach, especially an ceiste chuir chean. Oh, deadly. So, be tusig déanamh clárci híle haar an deir seachtainna fada. Mar se gur míle máda chean. A rí nílik me síú arna. Hello? Hello, Bernie. Ja, wel te melden cruniu veel. No, vind kindjes in zijn handen heen. Nee, hey. No, niet langer maar is volzig. Alright, van noem het, Shanshanish. Gewoon, door je rood Chile, de hand, kom je saus voor maar groens en egmoanish. Oh, dat is toch een akkoord een rouwagam. Ja, bewaar een honor to me. Eentag. Ja, door je genialig zijn. Alright, Sloan. Oh, wie zijn gehaald, Paddy? Well, as the man in the ruby thing, he said, a loaf of bread, a jug of wine, and thou. Oh, mush is bad on jug of wine and thou. We told you, Michigan, this a Paddy. Yeah, jug of punch more like. No pinta porter. Contrachter a loaf of bread, nooit je gok baile. Slaantje groeit. Slaantje. Rita. Als je haar aanmaking jam met de Jennifer drukro die je haar ladering. Dan zei rog jaar. Dat is schemus. Dan kun je niet aan keedoor een hoor makkelijk hele. Maar je man gur wel toe mee Freddy O'Connor. Wel said gur cheap me gur tussen an far is Roman sule a casúri avarum. Ocht mlína jag, Rita. Tá much postal le ocht mlína jag. Tá sé Jack ra credunch. Tá. Oh, well, we had some good times. Some bad times. More good than bad, huh? Spierchen. While in the drug ruddy occurred, have here doing, Rita. Tas ní as nua. Bogor raig, le chéile. Bhí me go hanmhail le chéile. Head mas fear ríis. Oh, Paddy. Níl is ad an tógeal crí hugan se am na foclas nach leistelwaid. Goilin se. Tá sé intach mar céile bheith eis ríiste. Chagan me se leid. Ní húchad na pósteéis fú na étrustí heigeú. Is mé? Well is se go chiime me go túne. Ce fáún tú? Well, le daine chur nólas faoin éidir nó. Á be. Á ní hé go tú haintí na tad. Ní hé. Cin fá? Á fá bé. Ní hé gur ceapta go éidirm sa heime se ce? Oí ní ceap mé á chorbe. Bhfuil is head is ó bhela túga má. Cuir mú gá san is, díidir san agus an anna chuin gá nach chéad sort. Cechaí dóchin bhte. Right, well, gá mar ruda gur háig me an fiver se, right? Agus chuimar me idir má háláh mar sinna, sul má hín me agatá. A bhah seans má go meachta infected an sinna héimes. Á bhit go dó? Relax a héimes, ní mar go mága. Chachta dal jamhfuil im chud fallal in éthógan. Sin nó léimte seach leabla. Mi sé gur isteach sa leabhain nach leitsa.
A mo siw wata sian sy'n edrych a bwyled. O, man, eisiau di ddochr. Vanessa, gur mí maithe a socht clúd a go réite trán ónm. Tá cinál deachcrocht daí mar a dearthaid rí héin agus Paddy, so sé seans go brudí réite. It's a pity people couldn't cop themselves on. Men and women weren't meant to live together permanently. They've been happy like Hila. Like her fag shot. Well, and this, beidir go mai sé seo fún na weiste go tíocht weimse ach ní aon tíim le. Tá amsar go leor cúpla idir streids agus gais a bheits le chéile go brach. Sána an mother. Yeah, but they're the exceptions. I mean, Branny or Bernie agus Liam. Níl a sam, ban láidrí Bernie. Tá sé héin agus Liam an mór lena chéine. Yeah, agus typical far Liam. Níl sé an of a dílistí fiú. Nach bhfuil. So, all men are promiscuous, yeah? Sure, pretty much. Well, Vanessa, mar a an tóran cadéisian huntéisian nach manan dó. Oh, wouldn't you bleed no all right? By our man chaka ranch leis na newlyweds. Agus ní bhain sin. Bhí mé le seomra Bernie úsáid mar beautician shop near Jimmy Shias. Chalón ní sé gceiste go fannacht an fat téir mar chó. Go dtí téire an saoire. Agus bhí méid brair héisiir na dúiriseoirí go chuid dearga dhéana. Aha, tuige manis go tá cráschaid. Cad a rád? Well, ba sé bhhaid níos éis go torasóirí bheile seachad í hepa ná muintear na háit san ní bhaid Isaac san faoid a chud failures a mé. Cén failures? Éidir go tréna mar hampa. What a feather. Right, Jack, show one stuff without the top. Essentially, father, yeah? Ain't it? Come on, kind of thirst. Right. Has ik hier in is, krijg je eten hachend. Maar goed is? Kahoeie. Je dat nu nog tussen de veel, weet ik niet. Doen heen de glab maar u vermoeien. Ze eet, deeltjes die en loch mijn ruggie. Als een gaatje of meer nader. Maar ik heb die de machine nog niet veel laatst. Nu ben Carlos Scapje voor de hout, Jacob. Gaan we nu gevoelig worden. Blijf eens keer. Door ploeg klumse. Nachol kontour te behalen. Maar ik galop die niet geleden hebben. Net zo wat. Want Fabi keer door tussen naar de hemels wie dommer. Nou, Carlos hier ook al eet. Hè? Je net in de dag laven grillen. Dan kom nu alles in de genes bij toe tolle koeien. Hoe zijn ze vier gocht doen? Níl sé fíor himmes. Ja pak meg níos má chéile agus a haig ná seafóid mar sin scapa. Seafóid be? Na gaan nog niet in zijn nachten. Hoe hem heen nog achter. sé túm cotíanta lochta leis ar fud an da ná nach féidir éiad a thógáil bhaid casual contact a cinállar be. Agus I benéidir is sin dám céanna a dúirt do chuigodaí nach ra éon dachar tá lidimaid I chuirt go bheanna bhí gúmpar. Tá mai Fedí. Níos tá. Ag lína bhínig. Oh, Jesus, Eamor. Hi, Eamor. Bhí muid dír a chustaid a cóirún leapan. An rá lá mai agad ar scoil, ha? Bhí. Fedí dúirt a cúnach am an siomar síochlana. Oh, ó, tóri, cúri. Bhrála mé chuir nána de chuidas na daoine bhí sé cabha núsartha. Onas go bheiceadh sé I méid atá si de folinch. A go fisiciúil agus go páirsanta. Bhíonach sé an difriocht a haig. Níor lig sé den na fearachí chur isteach ar a thuair am héin a riamh. Is cum a cada ecan sé, níl trú ar beag a déine. Well, ar bhealach is dóigh gúil sé sin fearfóing a lig. Ní gan éon duna aganní cín cuion ar rion sé bheith faoi scáin bháis mar sin. An ceart agat. Is einis an rud le tholú a éanana. Ach an áíre is beag an bailad an té a cúlmach fé leis a god lín sé nó sí. Ní mar agur attitude omláán fallán é sin nach an aird. Well, bheith haglarúm dá mar rud agrás amach timp lís na club na puchas ó strón séí. Ach ní féidir é sin í anmh níos mó. Is fear sin anráis. Nís cé go bhfuil trúgam dómh siúd a háim mail. Ní rud mór am a héil héin, buchas lédí. I mean, ní a bheine go mar réanú fiú bhain gravéad a có. Caiimí amacht. Tá cúpla rud le déanamh agam. Tá Ronald. Feice mé mór chu. Bíha. Ón. God, neidir sa díach tá mí cheart leis a bharsan. Orint bíon í just go húnta chadar agus san sún gan an chuine, tar cinn sé siar ar fadháin. Agus ní sa cén fá? Tás gom sé fós a deile le bós a bhean. Cad is féidir am sa dhéana fé. Just tam fáil tréchtad an hús seall híos seall seall fé. Beidir gur meas gan do rudí tá churásta. Hín déitoch brú ibre bheithir na rud a cinn teile. Ní bhéh sagt. Is cá bhágan sé sin mise. Well, da ma mise hosan is, thorann sin áit ag an das rámánsú le haine deir seach na fada. Beidir gnéir sé más an bhirtagi.
Ja, beidir. Níl beidir é. Am le chéile díh féin sin hastín wef. Gus níag sé dochar ac yn yrd cwpl o beag sexy cafod siachad o bóla. Dam cynti gysbreg o sé sin e. Wel, ha sŵlig am gysbreg i gwrdd eigen te. Sure. Gwrdd sio. Bille, is toch maar goed service agus cóir le garam an fitnessvideo. £3,000, and ik mag het had toe. Behoor dit je misje geef als ik een crawl crease en triple uit de haring te kan toch daar een aardige de gaan mee. Ar teintán locht aspa tahi beidir. Asper friggin' Kayla is more like it. The self-serving, egotistical prima donna mar hussa. Fach se wadnís messi el marach misje. Now pay up tan tarig sin tilt samsa. Few damar rudig reis tiltjagad agus Neil, ní éting huiach, tá mé briste. Sin bregus tása go síla. Níl deire leis sin scéil seo tá se rála. Wagon. So, fi ré nach bhfuil pingin fágiad? Tá cúpla pont fágad a méid thug mó hard on, but tá gis má the culture and fitness video sin. So, nach bhfuil tú gon maga fum agus dúirt mé leat éire. Neil. Cúir the dearest the wama fri seo. Tá sú an go mé mé an rudig an eile hosnú san ris mar scéile. Ní credim gur ceap mé a riomh go raibh tú tú táimáil le go trína. Tá brán ar Robbie. Sinead? God, Owen, scantre to me. Maleisce. Caim mé leabhar slaat. Tá cúna bh tastáilhain. O, buin te seo lálí. Tá, bhealach. Tá sí an mhór leat. Cearcha mé an níos tuisciní da chuid mócán. Bháil am cuine é dhéanamh chun testa á. Ie, cínte. Chuir le ormin sin ific amara. Bháil am é dhéanamh níos díreach. Sa le galam a chuid misnach a ríis. Ce tá go pránach faoi? Cén cinál test do bhaid? HIV test. An ceapan tú go raibh tú exposed an galar? Cailach me bhean le AIDS an uri, agus ní raibh siad a bhisnach agam dul le haig test go dtí seo. Glacham leis na cúlas a gailí tá a fuisio. Níl. Sís Jack rach mu tú sigin clinic inis. Le a held ná habar faic faoi le aine fi seo.